ing pamaylasa ning ginutang Jesucristo agpang kang San Juan. Ligaya keko, o Ginoo. King panahon na ito, mintayay Jesus at ding alagad na, king kasumangid na ning sapa ning Kidron. Ating mulahan ka rin at linubla. Balo ning Judas, ang magtaksil kang Jesus, ing lugal ay ito. Uling maralas lang mititipon ka rin di Jesus at ding kayang alagad. Mintaya ka rin i Judas, kaya bene ing meto nga grupo daring sundalos, at ding mapila na gwardya na ning templo, ape parala ning matas a saserdote at ding fariseo. Magdala lang sulugi at sandata. Balo ng Jesus ing sablang mapalyari, inyasel bunga nala at kitnan. Nino ing panintunan yu? Jesus ning Nazareth. Ako ya. Kaya bere Judas ing migtaksil kang Jesus. Inyang sinabi ng Jesus karela, ako ya, may nga payatras la at mirag sa aking gabun. Kitna na lang pasibayo. Nino ing panintunan yu? Jesus ning Nazareth. Sinabi ko na kaya kayo, king ako ya. Paborenyo lang makoreng taong deni, nung ako ingke kayong panintunan. Sinabi na iti, ban matupad itang amano na, alang mabating metong man, karing binyemo kanako, igpa. At inyang espaday Simon Pedro, begot na iti, at tebak nening ing ipos na ning matas a saserdote. At igpasnewa na nabalugbog, malkus ing lagyo na ning ipos. Sinabi ng Jesus kang Pedro, Ikaluban may espada mo. Wari kailangan king inuman ko ing kopa, apainom na kanako ning ipa. Dekap de Jesus at ginapos dering gwardyang Hudyo at ding sundalos apanimunana ning kapitanda. Minuna reng dela kang Anas, ing katwangan ng Caiphas, ing matas a saserdote king banwang ito. Ikaifas, ayo ka ring Hudyo, king makakayap, ing katawya mo, ing mate, para king balen. Tinukiya kang Jesus, Simon Pedro, at ing metong pang alagad. Kakilala ning matas sa saserdote, ing alagad ay ti. Inya, may kalubyang kayabe ng Jesus, king patyo na ning matas a saserdote. Melakwan niya Pedro, luwal ning pasbul. Linwalya ingalagad, akakilala ning matas a saserdote, at pekisabyane ing babaeng magbante king pasbul. Tiki neng linub i Pedro, nga nang mengutang niting babae kang Pedro. Kawari metong karing alagad na ning taong yan? Nga nang mekibat Pedro, marimla kanita inya migdapog laring ipos ang ponding gwardya at migsalabla,
Mekiabe ay Pedro at migsalabya naman. Pengut na ning mata sa sacerdote Jesus. Hayagan kong migsalita ka rin sa blang tao. Parati kong tuturo, kilob na rin sinagoga at kilob ning templo, nung nula parating makatipon ding Hudyo. Ala kong sinabi na anuman king makasalikot. Bakit kukutnan mo ko? Mangutang ka karig may karamdam ka na ako nung nano ing sinabi ko karela. Balura, nung nano ing sinabi ko. Nga sabi na iti, timpaling nening metong karing gwardyang at yukarin, nga nang sinabi, Bakit makanyan kang makibat king mata sa saserdote? Nung eos to yung sinabi ko, patunayan mo. Nung mayap yung sinabi ko, o ba't timpaling mo ko? makagapos ya pa'y Jesus, inyang peparalaning anas kang Caifás, ing matas a saserdote. Makatalakad ya pamurin at magsalab ka rin ni Pedro, kitang dakeyo. Eka naman wari, metong karingalagad na. Nga nang meki ba Pedro, kitna nanim naman ning metong karing ipos ning matas a saserdote, kamaganak ni nitang tinigpas na balugbog Pedro. Aliwawari, ika, ingikit kong kayabe, no, king mulahan. Pepayalanang pasibayong Pedro iti, at kanita mo rin tinalaw kaya in tacho. Iba't king bale ng Caifás, de lare Jesus, king palasyo na ning gobernador. Aba kamaranon kanita, elalinob ding Hudyo, king palasyo na ning gobernador, ban ela midinatan, uling pagnasandang makapanganlo, king apuna ng ning pamaglagpus. Inyaliwala na lang Pilato at kitang nakarela. Nanong dalom ing yerapyo, laban king taong iti. Nung eya dinapat mayap ing taong iti, emiyasa de la keka. Kuwanan niya at atulan niya yung agpangking kautusan niyo. Makabawal kaya kaming papatemiya ing ninuman. Iti milyari, ban matupad ing sinabi ng Jesus, nung makanano yang mate. Pasibayo yang linob king palasyo'y Pilato, at inawos ni Jesus. Ika, ingari daring Hudyo. Iba't ke kayan, o ating aliwang sinabi ke katungkol kanako. Hudyo kuwari. Delara ka kanako ring sarili mong kabalen at ding pamuntok da ring sariling ring pari, nanuwaring depat mo. Eya king yatu, ing kanakong kayarian. No ing kayarian ko keti yaking yatu, makilaban na rin kanakong talasuyo ba ne kumanabo karing Hudyo. Dapot, eya king yatong iti, ing kanakong kayarian. Ing buri mong sabihan, metong kapingare. Ikay sasabi nga ri ko, iti yung sangkan nung inyami bait ko, at tinatang keti king yatu, ban mo nye patutu king katutuan. Nga nang kinutang, Makiramdam ya kanako ing ninumang atsu king katutuan. nga nang kinutang Pilato, Nano ing katutuan. kay bat ng asabiti, pasibayo na lang liwalan Pilato ring Hudyo, nga nakarela. Ala kung ngikit a kasalanan na. Agpangking kaya kayong kaugalyan, kailangan kong bibulos metong a preso para kaya kayo ning pamaglagpos. Buri yung ibulos kay ngari daring Hudyo. Alimiya, aliwaya, nunay barabas. Metong yang tulisan ibarabas. Inya pepakwaneng Pilato ay Jesus at pepabarug na yung latiko. Ginawa lang koronang suksok ding sundalos at pinutong deking buntok ng Jesus at pepasuluran ding imala na kule ubi. Lepitan de at ngara Luidia ingari daring Hudyo. at kaybat penampaling de. Linwal yang pasibay Pilato at sinabi na karing tao.
Iyarap keke kayo, banabalo yu kinge kumanakit nanumang kasalanan keya. At linwalyay Jesus, ay ating koronang suksok, ang makaimalan kule ubi. Sinabi ng Pilato karela, Oy ning tawo, panakit da kang Jesus, ning mata sa saserdote ding gwardya, sinabi ng masikan, ipa kumeking krus! Ipa kumeking krus! nga ng Pilato karela, Kuanan niya, at ikayong mipako king krus, uling ala ko nga kakit akasalanan na. At inkeng kautusan at agpangking kautusan na iti, kailangan niyang mate, uling pakilala na, king anak nening Diyos. lalo yang mitakutan ni Pilato, inyang dimdam na lareting amano, linob yang pasibayo king palasyo, at kitna ni Jesus. Nukataw, Dapot enepe kay batan Jesus, nga ng Pilato, e kabisang manyabi ka na ako? E muwari balo, kingatin kong upayang ipabulos da ko, at upayang ipapakura ka king krus? Atin kang upaya ka na kuli itibidya na kekaning Diyos. Inialalong mabayat ing kasalanan na nitang menganyaya kanako keka. inyang damdaman ng Pilato iti, pigkapilitan ng ipabulos i Jesus, dapot ngarang kinulisak ding Hudyo, Nung ibulos may taong iyan, nakakakaluguran ng emperador, ing ninumang gagawang ari king sarili na, kalabane ning emperador. panandam ng Pilato kaniti, liwal ni Jesus, at linuklukya king piyukuman, king lugal amayayawos, dalan abato, gabata king salitang Hebreo. Kanita aldona ning pamagsadya para king pamaglagpos, at mag-aalas 12 na ning kaugtuan aldo, nga ng Pilato karing Hudyo, Oy ni, ingke kayong ari. dapot kilisakda, Patenya! Patenya! Ipako yaking krus! nga ng kinutang Pilato karela, Ipapako kay king krus singke kayong ari? may kibat laring pamuntok daring pari, Alake ngari nung ing emperador. kanita binyena ng Pilato karelay Jesus, bareng ipako king krus. Inya, kinwari Jesus, linwalyang mamusan king krus na, papunta king lugal amayayawos, lugal ning bungo, Golgotha, king salitang Hebreo. Karinde pinako king krus, kayag na lang mipako, dinga dua katawo, mingat balakeya, makalibuta dya karelay Jesus. Sinulat na yung Pilato, ing meto nga kababaluan, at pepabili ni king krus. Iti yang makasulat, i Jesus ning Nazareth, ing ari daring Hudyo. Dakala ka ring Hudyo, ring may kabasa keting kapabaluan, uling ing lugal anong nuyami pa ko Jesus, malapit yaking siyudad, at misulat ya iti, karing amanong Hebreo, Latin, at Griego. Inya sinabi ra ding pamuntok daring pari kang Pilato, Ing isulat mo ing ari daring Hudyo, nune sinabi na ning taong iti, ako ing ari daring Hudyo. may kibat yay Pilato, Ing sinulat ko. inyang apa kura niya ding sundalos king krus Jesus, kinuwara yung imalana at pirakera-kera ding apat a sundalos. Kinuwarya naman ing tunika ng Jesus, iti alayang tayi at megawayang une, manibat babo ang galalam. Ngarang misabi-sabi ring sundalos, E tayo gigisya niti, nune mi pagsapalaran tamo, ban abalo tamo nung ninong manikwa kaniti. milyari iti ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Pirakera-kera ing susulod ko at ing imalan ko pipagsapalaran. Makanyan ing depat daring sundalos. Makatalakadya lelena ning krus ng Jesus, iimana at ing babaeng kapatad ng imana at imariyang asawa ng Cleophas at imaria Magdalena. Panakit ng Jesus kang imana at king pakamala ng alagad ang makatalakad ka rin. Sinabi na kang imana Babae, o yan, ing anak mo. at nga na king alagad. O yan, imamo. At manibat na kanita, inampunan niya ning alagad, king pibale-balena. Kay bat na nita, balo ng Jesus,
king meganap na ing sablang bagi, at ban matupadya ing kasulatan, sinabi na, Mauku, ating pitsil ka rin amit mong alak amaslam, sinosore king alak ing metong ay espongha, at kaybat inastare king sangana ning tanaman na hisopo, at tinutok de king asbok ng Jesus. Inyang asip-sip ng Jesus ing alak amaslam, sinabi na, Mayari na. kaybat di ko na yung buntok na, at meteya, si Cloud Tapo. Talakad Tapo. Aldo na ning pamagsadya kanita, ban ela manatili king krus ding bangke, king aldo ning sabat. Inawad daring Hudyo kang Pilato, king paklian dalapwad ding mipako king krus, at ilakola ka rin ding bangke. Inya din natang laring sundalos, at pikli dala ring puwad, daretang adwang kayagna ng mipakong Jesus. Inyang linapit lakang Jesus, era lapikli ding puwad na, uling ikit dang metene. Dapot, tindus ne katalindikingan ning metong karing sundalos, at biglang linwal ing daya ang pondanum. Me palyariti, ban matupad ing sasabyaning kasulatan. Alang mapakli metong man, karing butol na, at sasabyana naman ning aliwang kasulatan, lawen dareng taong itang tindus da. Kay bat nanita, i Jose ning Arimatea, pekisabi ne kang Pilato ing bangke ng Jesus. At pepayintulutan ng Pilato, inya mekoya at kinwa ning bangke ng Jesus. Tinukiya kayay Nicodemo, magdalayang pisamo tamira at aksibal, at titimbang may git 40 kilo. Kinwari ing bangke ng Jesus, at kayabe ning pisamo tamira at aksibal, binalot de king telang pamburol. Makayag pangiti king kaugalyan daring Hudyo, king pamangutkot. Ating mulahan king lugal nung nure pinako Jesus, at karin ating bayong kutkutan aye pamegamit. Antina ning aldone kanita ning pamagisadya daring Hudyo, at uling malapit neman iting kutkutan, karinde kitkut i Jesus. Ing pamaylasa ning Ginoo. Kapurian keka, o Kristo. Maya pagat panapon po kay kongan. Maya pagat panhapon mo naman po. Otis na bero ko yata ngayon. Uling kasi yan yung lugub ko wari, sululog ko kay misa, pakyut yung paring mataba. Wari, morning po, good evening po, hello po. So ngatikinan niyang kanakong anak, pakibatang kaya naman kanyanan ke. Pero nanding lugub ko, diretso kulawe. Dengali wala lawenda ko, nepo akakit ko keng kilid kong mata. Siguring sasabihan da, aba, isnabero yung paring mataba, ngara. Nepo, at ala ko linawet makarukuko mo, minarap po kening altar. Ulim pong baluta mo, aliwayeng ke katang kapag masusyan, ngening kagat panapunan. Ingal to, Biyernes Santo, nga tamo. Aliwayang aliwa, bakit? Ulingoy nina po. Kung baga, wala mo ing climax na ning katamong kapag masusyan na yung Ginong Jesus, oy tana, matene, king krus. Kaluguran kong kapatid, intauling diling sinabi na ning Ginoo keng Ebanghelyo ng San Juan, mayari na. Apansinan niya, mayari na. Nga na. Ana pong kasakit po tang expect mong mayari ya, pero pala, mayari. Anya pong mag-umpisa yung katamong kapag masusyan keng Kwaresma, penikwanan ko right after na po ning simbambing yan po ning bayong banwa,
pe paralakon oreng istasyon na rin, ketang magawa. Uling panagal kula, ketang kekatamong anniversary, which is, wala mo nung magkamali, day before Ash Wednesday. O, istuya? Day before Ash Wednesday yata, may magkamali. Kanyang usana ko ning mangawa, among, lapu mayari. La mesira yung sabla. Mesira yung kekang kapag masusya. Nayali, day after yung anniversary. Anyapin po, eko manikwa nga bless anyang Miyerkules Santo, ay Miyerkules ni Abu o Miyerkules de Ceniza. The following day, binawi nga nang sinabi, among, talagang pigkapuyatan kem, etong niya yung mayari, delane po. At kay ba't sakto nga, kuwating kaming okasyon bukas, anibersaryo na ning parokya. At kanita halapin po, may bless. Kasakit po tangi mayayari. Ne? Pero sung mayayari, kanyaman keng pakiramdam. Then pong may ngayari keng pamagaral, po manyaman, po, manyaman. Makanyan mo naman po tang karimbage bahagi. Ating kang puntalan, kay ba't pepalarin ming saken mo, mag-outing kong may papamilya, mako kayo bukas, Sabado de Gloria halimbawa, chinyek me kay ba't naning prosesyon, Brad, sa mo kang mekano ko, o mako na kay bukas nga na, sabihan na kay ka, ay Brad, ergo mayari nga na, may tabakan, may luto na yung menudo, may luto na yung adobo, yung bakalyo, makasadya na rin anak, excited na lakay, ba't mayari? Aranasan ko naman po yan, disnang kupay tangan niyang anak ko, di takpapamo po yung ready-made ay imalan. Napotang Pasko, kaya lugub na kayong klase, paggawa na kang imalan, uniforme, o kaya pamasko mo. Wari, mag-rush la kanta rin, manayin po. Kung kayo sabihan na keka, mayari nga na. Aro, kasakit na. Kaluguran kong kapatid, ing ginunga na kening ebanghelyo, may yari na. Ayari na, ing kayang misyon. The fulfillment of His mission, yapin po, ing pagmasusyan tamo kaniting kayaldawan. Kaluguran kong kapatid, kay katang kapampangan, atin tamong sasabyan, amano, tayo man sasabyang may yari na Misad-sadya nga tamo. Adya pong Lunes, abe ko pureng kayanakan, mintake po magalang. Atin po ka rin detang life-size stations of the cross. Mig-eksperimento ko pa po, eko pati kireng millennials. Bakit? Potarugu, ela, misad-sad po. Anya rin pa pong kayanakan. Pero ating mapilantino kipa mo rin, kareng kayabe tamo keniking parokya, sabi ko karela, mong tuki kami nga ra. Nga kung sinabi karela, ikong bala nga ko. Yan, man laos lumang umbir. O tatakot ko nga ko. Nung tukira ko ngan, yapin ng sinabi karela, kay man buris sabyan nga ko, tuki kayo, sige, at your own risk nga ko karela, ne po. Kaluguran kong kapatid, beka tukila, ne po. Anyang atsuna kay Karin, ing paring mataba, kaluya pang stasyon kanyan. Dati ko pong papanikin, uli na ng pandemya, 2 years na ako pong makapanik, ne po. At kay ba't miragdagan pa kayong edad, aro, ginuko, na kay ba't na paning kadwa, kakanta ko po ing dala naning krus, ing dala naning biye, dapat po 2 times yata. Kunwari nga mo kano karikong misan niya mo nga ko. Bakit? Kasi susunganing paring mataba. Naniyakan ta. Ita kasing kadwa nga ko kumikanta. Ing dala naning krus, ing dala naning biye, ginuko na po sino nga Uy, lila mo rin, hindi rin pong kaya nakanakayabe ko. Atin mo naman ka rin, lamanong gayeng meto nga na, Papo Mariamit mo kaking grasya, tinok nang yan. Ing ginuwa tsukeka nga na. Ginuko,
may patok nang yat, sino nga yan naman. Pero, kaluguran kong kapatid, ang atsuna kay Karin, sabi ko, tamo pa kabilis, magyabagya mo, banabanayat, mi papanantabi, tamo. Atin pong mapilan may katuki, pero alaman sigurong 5 karela, at wala yata nung yak magkamali. The rest of us, miras ketang peka, babo, ketang 14th station, ayari miya, ing pamagdalan na ning krus. Pero, keraklan karela, yung sasabihan da, misadsad ko ngara, asadsad ke ngara, o iting maragula ka pasalamatan, misadsad ka. Gustong misadsad ka, mayari ka, muna nung tula, muna nung saya because you feel the sense of accomplishment king puso mo. And you feel also the sense of fulfillment. Kaya bala mo fulfilled ka. Ngarapin sasabi, pota palang karas mo kayong 14th station nga na, bala mo tigtugan da ka miyos ngan, ingega ng kapagalan mo, kanyaman palang manikene ngara. Kanyan tipa na kaya, kanyan padungdung naman ingega na gana. Yung paring mataba naman, tutu, gagal-gal na po rin tutko, tayo kung may bugbi babane po, makanyan mo naman ka rin kayabe, pero miyuli kami nga masalese, na next year po, retambisan tuking, ni pa, pangumbira ko na kayo, pero may sad-sad ka. Kaluguran kong kapatid, may sad-sad ya, ingapong gino. May sad-sad ya, kening masakit at masakit, a misyon mi pagkalub kaya. Anyapin po nanding lugub ko, Kenny, yapin niya ng pigugunaman ko, yapin ng atsuking pilubluban ko, asad-sad ning ginu. Ing paring mataba kaya misad-sad iya nga ko. Bakit? O tanong sinakabyaketa, kay batayak mitalakad, kalyan nyo ko. Ale? Kung makanahano yan talakad, bala mo si soya kasi ting mataba, kaya nga harapan na. Potang mayari na ka, mayari na la, masaya na ka. Nga pusong makipangan ko kayo ware, lawen-lawen nyo kong mamangan, kay ba't lawen-lawen ko naman ingat siyong makayapag, sungamanan-manan ko ngayon na makaing dakal, ang diyang ko payari, yari na ako. Bakit? Bakit tumula na ka? Gisa nga na yata. O ito kaya ang isipan. Pero mayari ka, bala mo mo itapiningamanwan ko, masaya ka, at bala mo kompleto ka. Mi ganap ka. O yaning panamdam na ning ginu para kay katamo. Karening masakit, apakiyaryan king bie. Kaluguran kong kapatid, what moves you to keep going on? Nanuying mitutulak keka, ban isadsad me, nepo. Para las tayang daramdaman yan, lalo na karempengari. Karempengari, lalo na kareng OFW. Kasakit na kabilyan, nepo. Makanano lang mabibiyeket ang makarayu king familyada. Manyese anak, samantalang ding anak da, likwan dala, keti Pilipinas. Didinan dalang pamaglingap, ding haliwang familya, kabantalang ding familyada, likwan dala, keti Pilipinas. Potangkotnan mo, makanano kang misasadsad. Kasi kaluguran king familya ko, na. Kasi kaluguran ko ring anak ko. It is that love amanyad sad karela. At kay ba't, makanano kami kasikanan. The same. Uli na ning lugod ko karela. Ating pangkadwa, ating tiwala ko, kingapong ginu. Ing kapanaligan ko kaya. Palagay ko po, oy ning bakal na ning ginong Jesus. Anya ayari ni. Anya asad-sad ni. Bakit? Because of His great love for you and for me. Para kay katamongan, ing buong sangkatauhan, aliguranang emunano, anyapin, oy ting bakal na para asad-sad ni. Kasakit, pero magtiwala ya, kigipa, aminye kaya, kening misyon ay ti, na, enay paboren, na tsuya pamurin, siping na. Kaluguran kong kapatid, kening panahon tamong eni miyayaliwa po ring bage, pakiarian tamo, nepo. Karakal dariyan, nanula rin.
COVID-19. Yarinen talaga. Yarinen talaga. Ne po. At yung sasabi, may ka-search na naman po kano comes May, latter part, or June. Ne po. Kasakit na. Bisadsad tamok yan. Anyang kasirusulong, anyang kasirisiryana, anyang kapalipalyana ning COVID, dewari, mga takutan tangan, bisadsad tamo. Pero naning bigpasikan kaya katam. Aliwawarig lugod tamo, kareng familia tamo. Aliwawarig tiwala tamot kasalpantayanan, kaya nga hapong Ginoo. Ikayo ame kayari na, apayari ore nga anak yu, masalesya no kabilyan ngeni, makanano kong mi kasikanan, aliwawarig lugod yu karela, ating kaya kayong tiwala at kasalpantayanan, kaya nga pong Ginoo. Ngeni po balang Domingo, naning kaya katamong babanten, kaya pong channel 2, nga da busina, nanito, mita singgaso ali, grabing pangatas na. Balo tamo pusong mitas ing gas, tuki nangan, inge gana-gana. Yapin na nung panerang sing-sing ngeni, kasakit ning biye, nga tamo. Kasakit ning biye. Aro, ginukoreng ima, balo reyan. Makanano keng isad-sading budget ko hanggang mapupus, hanggang magsweldong pasibayo. O rendeng kay katamong pigaga, pero pagkapilitan tamong diyang masakit, ang diyang pangnengkay, nakamaybog misadsad, kukusad na kamo, pero isadsad may pamurin. Bakit? Uli na ning lugod mo, keng familyam. Uli na po ning kekang maragul at tiwala king Diyos. Kaluguran kong kapatado, ini mo naman ning panagkat na ning ginuking kekatang kasalpantayanan. Dakal apami katagon neng kay, bisana kang sumuko. Bisana kang, lana, yari na yung gana-ganang gana ko talaga ken. Ali, gather, tipunan mong pasibayo, itang kekang sikanan, nung bakit magpakasakit ka, nung bakit tatanggapan mo yung gana-ganang sakit ay ni, for the people you love. And then, put your whole trust and confidence to the Father. O yan ing meging dalan na ning Ginoo, ing lugod ng alananga para ke katamungan, dapot igsika nana, manibatan naman king maragul ng kapanaligan at kasalpantayanan, kigipa. Amen. Talakad tapo para king panalangin ng balen. Manalangin tamo pakamalan ak kaluguran. Para king banal ay iglesia ning Diyos, king mabilog ay ato. Bantay riyanet tipunan ning Diyos, ingib pang lubos mayupaya. Kanito asam bantayo, king netong akapayapan at katayumikan. Mayupayag tutuwa talananggang Diyos, pepakit mo yung kekang ligaya, karing sablang bansa, kapamilatan ng Kristong anak mo. Antabayanan mo yung obra ng kekang iglesia, so panmeng manyadsad manatili king kasalpantayanan, pakilala king lagyo mo at magdala king kaligtasan karing tao, numan ka rin. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo para king Santo Papa Francisco. Manano na sanang ingginong Diyos may milikeyo, antimong obispo, pagkalubaneng mayap apakanandaman, si kanan tumayid at manibala king kayang Santa Iglesia.
Mayupayang tutu at alananggang Diyos, ingatan mo yung sabla-sabla, king kapamilataning kekang amano, at panibatan mo ring sablang, pabanalan mo ring sablang bininyagan. King lugod mo, ang tabayanan me ing Santo Papang pinili mo'y Francisco para kay kami. Lalam ning kayang pamamuntukan, palalaman mo't pasulungan ning kay kaming kasalpantayanan, at gawan mo keng lalong maging mangayap at tapat abininyagan. Itingan niya nga duwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo para kay katamong Obispo Florentino Lavarias, para karing sablang Obispo, Pari Religyoso at Diakono, para karing sablang ating makabukod akasuywan king Santa Iglesia, at para karing sablang taong tapat king Diyos. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, ingkekang Espiritu, ingatan etan tabayanan ingkekang Santa Iglesia. Pakiramdaman mula rin kay kaming panalangin, at sopan me ing metong at metong kay kami, kingkeyang sariling bukasyon, banang lalong agampanan, ingkekang obra, at daptaniti, king mitmong katapatan. Itiyang aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo, para ka rin sa blatang kapatad, akayabe tamo, king kasalpantayanan kang Heso Kristo. Baning Diyos, tipuna nalat papananatilyan mi abe-abe, king metong mong iglesia, ding sablang tapat, magdulap king katutuan. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, papanatilyan mong miyabiyabe rin kekang pisan metong, mitmong ganakamong balikdan ding sablang tutuki kang Yesu Kristong kekang anak, makatagulaling kengan keka kapamilataning para-paraming pangabinyag. Gawan mo keng metong king kaganapaning kasalpantayanan, at papanatilyan mo keng metong king lugod pamikakapatad. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo, para ka rin sablang sasalpantaya kang Kristo. Baning sala ning banal Espiritu, ipakit me karela, indalan papunta king kaligtasan. Mayupayang tutu at taladanggang Diyos, ipagkaloob mo ka ring kikilala kang Kristo, ing atuklasan dasa, ing katutuan kabang lalakad laarapan mo, kambering tapat ng puso. Sopan mo keng sumulong king lugod para king metong at metong, banlalong makatalastas king kaganapaning misteryo ning kekang kadiyosan. At maging lalong matampang talapatutu king kekang lugod, arapan ding tao. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo, para ka rin sablang sasalpantaya king Diyos. Bang atuklasan de, kapamilatanin tapat apami biyebye, ring sablang atsu king matulid. Mayupayang tutuwa talananggang Diyos, lelangan ming ketawan ban pag nasana kang akit ning balang metong, at akamtan ning kapayapan, kuwat ang atuklasana ka. Ipagkaloob mo ing lipat ding makasirang bagay-bagay ang maging sagabal, arapan ding tao, akilalarangan sana, karing biye ding Kristiyano, ding tanda ning kekang lugod at pakalulu, at matulalang tanggap keka bilang ing bukod mong tunay Diyos at ipamingan. Itingan yung aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo, para karing sablang susuyo, kay katamo king kapamahalan, patnubaya no saning Diyos ding karelang pusot kaisipan, banding sablang tao, mialaking kapayapan at kalayan. Mayupayang tutu at talananggang Diyos, balubing kapag nasan ning puso na ning balang tao, at pamingwa mo ing karelang katuliran. Kingkekang kayo pa yan, ingatan mo la ring tatalanupaya, king sablang kabilyan, banding taong karelang sasakupan,
magtamasala king malayang pamanyal pantaya, kapanatagan at kapayapan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo, pakamalan kong kakaluguran, baning Diyos, ing lubos mayupayang igpa, pakayapa no saring masakit, dinan kasngawan, ding mamamate, ilako sagkul ding maglakbe, itimawa ring milako laya at katuliran, at itabi king yatu, ing sablang kayalan katutuan, ing danop, sakit at kasakitan. Mayupayang tutuwa taladanggang Diyos, pasiknangan mula ring mapagal na at dirinan bayong tetagan ding miminalub. Pakiramdaman mo ing panalangin ding sablang mamaus keka ayat king kaligaligan. Panakamtan ding tulaning pamananggap king kekang saup king oras ning karelang pamangailangan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Gampanan tayo po ngeni ing pamamuge king banal a krus. Talakad ta. Itiyeng dutog ning krus, anong nuyam ipakuing mengabos king yatu. Itiyeng dutong ning krus, anong nuyam ipakuing mengabos king yatu. Siklahod tapo. Talakad tapo. Itiyeng dutong ning krus, anong nuyam ipakuing mengabos king yatu.
sa sambanda ka, Ginoo. Parangalan mi aing krus mo. Pupuryan ming pangasublimong miye. King kabamilataning krus mo, tulakim taning yatu. Paganaka po, etapa po pwedeng munguma. Magbauta na mo po o kaya mag-genocule. Amen.
tabayanan da ka kingilang. Pepakananda kang manay bat banwa. Delara ka kinggabon ning sawasawang kabiyayan. Dapot delame ingke kame ngabus king metong akro. Den pong libus, Bibiela, king mismong kutkuta na ning Ginu, karin king Jerusalem. Payo tapo lumapit king krus at tsula po kay ngarapan niyo. Nanupawaring ke kasarapat ko. Peka masanting kang diling pun ubas sa tenam ko. Dapot peita ning meging bunga mo. Nyang mawo ko aslaming pepay numukan ako. At tindos me paining katalindikingan ko. Balen ko nanuwaring depatan ko. Nanuwaring ke kakasalanan ko. Pakibatan mo ko. Pakibatan mo ko. Perusan koring memihagke ko at dingkarelang pangane dapot ika pepagpameka ako imparusamu. Balen po naruwa
sa pari. Bisagsag kay harapan mo ing danuman, dapat ikabiglat mingka kung katalindikingan. Tinayit ako, king pamaglakbe mo, king kapamilatan, ninga siya sa biga, dapat ika, dela mo ko, harapan ng Pilato. Pepakanda kang manaking ilang, dapat ikatimpaling mukot pepalasan. Dininanda kang makngas ngo danong ibat king batu, dapat ikapependum mo kung aslam lewu kananado. Para ke kapinalukularing ari ning kanan, dapat ikapinalumoko king metong atimbo. Ke kabinye keng setroning ari, dapat ikapitunganan mo kung koro ng sukso.
pinukda kaking kamalan. Dapat ikapinuk mo ko king meto nga krus.
alakad tapo. King mit mong kapanaligan at lugod king ipa, mausta mo king panalangin at tiro na ning Ginoo. Misamba niya ing lagyumo, datangin kayarian mo, mi pamintuan ilog mo, keti sulip antibanwa, mi pamintuan ilog mo, ingkakanan mi King Aldo Aldo, idiemu ke kami King Aldo Mikeka anting pamamatawad mi karing mi kasala ke kami mga emuke paisaul king tukso nunay ikabusking marok. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at biligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanganga. Siklawod tapo. Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayaos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap ke ka, dapat igkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. O lubos, mayupaya at talananggang Diyos, binalik mo kay kami ingbiye, kapamilataning matagumpe ng kamatayan at pamanyubling mebye Kristo. Isundo na sana ing maglarin ng dapat kay kami. Kapilan man sana, ketok ng susuyo keka, ikeng mekisulu kaniting banal a misteryo. Itingan po adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. As per schedule po, ing katamong prosesyon po tayo pang 6:30. Nyapin po, darita na mo pong magbalik pa si Bayo. Po pong Bayo 6:30. Salamat po. Duko ko po. O Ginoo, ibubot mo yung labis-labis mong kamalan king balayan mong taimtim, migaganak ka king kamatayan ning kekanganak, king pihong kapanenayan ning pamanyubling miye. Pagkaluban mo sanang kapatawaran at pagdala mong kasngawan, mipasiknangan sana ing karelang kasalpantayanan at ela mabigu king panenayan dang alananggang kaligtasan. Itinganaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Impong kapag masusyan tamo, mayari ni.